A'udhu billahi minashaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu mturswami mana voengezi ya dakika nyingi har maili rarakafikiana mana eka 17h na itasra 17h26 msiju ambazo wakati mwingi zo mwanadamu venza teleza mungu wa venzao be umuhimu rpara nawan sujet karenyi samba rsijuenshi mifano ya kolera mbili zare Komor rivanza wes kolera zozo mbili ile maranya wa Komoro weelewe vano inti yatu ilio nsande se kolera handa halinfikirio ini kolera ilo amba isi fabrikewa isi preparewa na serikali na eka kwelu halis fikra zilio na analize amba ini ntongo serikali duwaipanga otu yo hatwari mana isinye samensi yatu iwaswili haramwelu wasungu warongo amba le grand banditisme wakati ilio amba wantodo haramwezi warenge anzima amba lazima nuwauwe maranya yao wafanye sacrifice nyengi harma maranya hawutazi entereza nafsi ya zao sijomba zentereza zali dwe hubaki usimamie harmwizi na slawe nsikiramba wa Komor mwenshi wadi wa coronavirus ilo amba taupare leo wandu wasijidi samba unula havi ufanya jeje wengi waskuba lamba unu wadi wa preparewa shin utiitambu harmwe dunia yeka halo tukamba tambu tu bevo wantu lamba watawa pare mali nyingi wazurumie mana msele wamba rawakoza zi mask razi farmasi za kufanya zi vaccin na muimagine zo miliari ngavi za ngiharma makesi yao donc nekazali angia harmu ejo iyo harjo wamba wantu wa mkonseo leo do wantu wao yo ajal mana mwanti mtiturde watu ili ambazale athartili kolera hahuvenza yo hatwar mana wasu washash necho kajal ndibo varmwinti nsikiramba yo joandri sahallo ben sambia tujuru wa Komoro amba wake na hadhari nyingi mana unu wadelo amba kaware makramoja wala krambili wantu wasuju ujiro wao ne nafasi ya kamba wadono jotu waro haraka wavo aihu fabrike na halion tuto jao beuja wao Komoro lazima norengezo mana zao rele zarma video ya viravani inamna wa Komoro lazima ni wajibali harma wadeonu ntongo ya handa walawe hahujiro grupe vanva moja hautsanganya wengi vanva moja hahula vanva moja mana wade mardo norelo wamba inzio vira moja tu do vira hanyoni unu oja na mtu lamba sikwa nao hamaraviha ausha au isho ili amba yo diari ama jitu donc on sikiramba kula mplazmo naji prepare mwenzi yayo kula dagol kena mwana javelu wao wafanya urahafu mana reisa amba livushe tu la javelu lo uwa libungullo yondo muhimu amba kula Mkomoro lazima naelewe hali ya lazima naende mautaju azalaya tawar mwentongo intini tongo yahanda wantu wato shapi hamangafu na wade unu haiziro hostola wao watodala hawakati zi revendications zini zili amba azali lazima na alawe wantu wa siasa wenambia amba watavoti zao beva wa Komoro ilo amba waleme wana mtu unu hazi ajalas fanya hara mwenzi hazi rohasto wao wala kawa simaendeleo ya choko yonsi donc azane arendi hashani wa Komoro kasimza bewa kato watongi hara mojiro wa wadewo wantu watodala zo pia kura mtazungwenzia hubiri rabusi voilio amba wasuma mbiano kula katamba zalunu mashono wa Hitler
si joua fetu wakati wa encontro ya vili ya dunia Hitler vana para libaro la upara armu nyingi harmu insi yahe atienti yahe harma nza yo Almanyi tinti wakambeki harma nza tu mana harma dima ikajema benu gefa ijirintini ati hakusudi uskini mangavu hahonye sama almamba ajalza nyuzini zispwangwa na wantu wangina babo uovu ama alma kosu wa Hitler be wado wantu iliyoamba Hitler asome mandu ampangi ya nudironu donc yede mana iliyoamba azali harma mipangu ya hatujua rumia wadeonu swila haya uwasilvanata ende wantu wasisha pena tunkatedeni wende mbio walawe harma inormalite ya maisha wajizungu hewenshi newa ya para fanyezo wavenza na zotamani diontongo muhimu ya handa ilomba lo patro mengoni mwa maujiro ya pangao nsikira mba lazima ni makomori wapusi enquête plus loin mana ukamba Kenya au Dar es Salaam wasihara ya tongo mordezini wasenye samba kawasi na uwadonu wasuambilu yentambo yojo kamba etayo vendeji protege haze interezao bene kazini kwelu ini mipango azali weti mwangu wa hukreye urengate vibri ya kolereni harma centre za biologie aziti harma insia manam sona feta mba kasire gya nyuma ya ndongo choko yonsi na parezi va toujours ende harma laboratoire anunue ikolera inirongolomba arme biologique ajangamide Komoro bavo nfikira mba kula mkomora fikiro lazima ni ishtoshahe shwaswili harma daraja hiyo afanya zanketi za tantu waswili harma daraja hiyo maana senye samaneka kwelu ntongo mordeni harma fikra ya zali bavo ila washaka mainsi ya tuingi harmo zero wa banditisme wa grande envergure ini de kolera ya mando i kolera ville de vi nsira kolera politique mana renye samba harmo kolera ya uwa de uwo ma scientifique orongwamba c'est la maladie des mains sales do uwa de wa mihono ya nchafa basaramongi ya harma i kolera politiki ni ivenu haleo amba Maître Ibrahim Ali Mzimba ale mensal ani azali bungu le kolera politiki ni rirongo wao namna kamba yantura direct yahe ay contamine karongo amba de wantu walo direct na wae wode makandida ho watano ido amba nsi amin amba wantu waka muhensi amba ede shitwa te pensa wao a commencer au candidat wajua ahasibulo amba wedo akula manake ombeli arenge zotongo endelee donc nsikira amba wantu wao watombe harma piège wavenza na kavenza ya Maître Mzimba wa contaminer wajao ne kolera politique rango asubuhi wa serikali zenye samba inzia tede hiyo manar si jomba mtoro da azali a éprouvé harmama hamengi amba dictateur kashindo havoti ya clair surtout mtoro de wae ili amba kawasi ntongo choko yonsi ambe parti adverse wakanayo shirika bera eseni ya azali ZCE za azali Cour supreme ya azali jeshi la azali vao wakati nzena yode mana mba harmas calcul nyengi rakwele wamba washashi wa makandide wamba wa trompe ha be wengi na harmao kavasi mbra trompe ha wa kozungu ha positionnement meso wa jouer
azala mwende liabe wakiwa cha ubavuni. Nsikira mba haliwensi choka ukawasi excuse ya wantu wao. Na wantu wao wamba basi wanyu opposition wanyu uremana, kawasi uremana na opposition. Kula mta favorize dictature woti opposant. Ne kasi jizungu hajake opposant yontungi yangina. Bewa katafanya zintungu mordezo kasi opposant. Ne lazimu ma opposant warungwamba wei unte da lazimu. Wavorele wamba imarkabu ya vingwa na makandida watano irotwa na mzimba hali okamba ya harma ujiro ushinda wanyongohe mana topara vasani kawasi mtu wa kiao na muamu kia malambe. Donc ramo tire conclusion i kolera politique iwatu wabaoni ramo tarangali evo i position yenye samba kawasi voti tahupara vasani ramo tarake clair rusare yenye samba zi opposition so za nyingi bema usus zambili voy opposition i tourne autour du front commun. Voy opposition yavi ngwane gouvernement de libération narfanyi tafauti arma za opposition zo ramo angalia i gouvernement de libération ilomba izoala le 26 mai 2021 aongozi wa rais Yusuf Said Mazi ikaklerangu mwando wayo mana yenyesa amba inde dati azali amaliza imanda inde dati azali kala mwana kuriel ashil ilikura lazima wake gouvernement irenge ilbanza hakuli ndiya wakomoro watu waji prononce iyo normal. Beini gouvernement chichi ini gouvernement ngulomba ya en exil ke sinsiju ilo na objectif ilo clair azala alawe insi rege harmai mawaratha ya siasa yo kanayo ne détournante yo dio azala ke danganya lazima ni regera busi imalizie wantu waone zostoja omeso neo malizia de hivi de henda nzuani ijuende mwali wakati watu watanganya manene wao ifanye tour ya masi watakrambili i gouvernement de libération izi harmasi principes i front commun isiji asibwamba de opposition générale banda mabungio mengi na tambu nyingi ishindi paranzia hamu wasuliwa Mamadu Faransa ije islagu haji moja mana ikubala mba Mamadu le chef wa opposition inirongo front commun ili amba gouvernement de libération yo signataire ou parti yo. Wakomor kamsi wajeni uhe na hoshuka ye front commun zitambu zajere wa haupeu hawi ne front commun yatsongesa te front commun ilo na madzina ushashi mararu front commun élargi, front commun anti-élection, front commun pro-élection. Zoza tanne swafi. Ifoti yadeni yo wantu wa siasa mana ramanga le charpente ya pange front commun
wande ma conservateur we politique za hale wantu walo vavo harmausha shwana mahasabini o wantu wafanyo hisabu amba kate dava san wao kavasi tena izitu waparao washash au mkini mtu kakiata jimoja harma wantu wao lenda utalrongo wa tournante be principe amba yo kijuambeli azalina lawe kawa venze wa avance ntongu yangi na mana wakati mwingi orongo amba c'est mettre la charrue devant le bœuf mana iti ntongu amba iswanu kia fete muono tia kandida matano yani ilo amba wani pia antu wala warme francome yo no wonsi yao kili waka bahati miracle yende ta wantu wao wa waswili harma yezi be watufanya mahamitano yayo we diferencier wana azali levi donc on sikira mama comorien mwele wazimikmak zainiro ngolomba front commun wengi wanadamu watojora ngwamba foti ya de hau chefu mana o chef da lazima na jempose yon selisha de makomorien wa apprécier avo ikolera politiki ni tonge saleo masuala mengi asidisiwa baswa nyumuji hasibu gouvernement de libération jabu la nyuntini harmantongo mordeni jawabu la libération ika clair wamen fikra mbado dhoma na wavili we gouvernement yo après ya rais Issouf Said Mazi ministre premier gouvernement elwani mengoni mama suala wa komorwaji di Saudi yo basu wanyumfanya ntini kula mtelo wa gouvernement d'exil asijua mbai hazi nyingi yo karma shiza yo karma diplomasi mana wantu kasi ndani be muono amba kati ratsengelea raona mbaha kartujo raba kimwenze nenti hangamia pole pole i decision erengwa harmo gouvernement de libération ba gouvernement de libération la mani kentijo yo sacrifice ile amba sikula mtete choifanya le président a une forte délégation gouvernement d'exil ya Comores émission kantini de hujibu zoa kwa makomori wata hao na mje hunu de hujibu ya hefron kome waenyesa resi organisé journée à le 9 rechoqué parrain 9 janvier événement mort de gouvernement de libération 4 jours et la giza lazima nwa kiembeli mana wa nguvu mbili ne des nguvu za kabaki des nguvu za population zitawantu washuke des nguvu za franco-média ambia si parti ndipo pia za moni ibaki de hutawevo huria sijwamba miongoni mwa wao ya majeune amabeja vai wantu mama wazazenza irombi zisektorizo pia zava vorjwamba sto animeha na volonté ya ukamba nzia doyo yo i déception ya gouvernement de libération ikandi bof mana wakati ya waswili harmo eterien prince Ibrahim wao no li fuvulate que les zones franc commun
likashashi kabisa. Isuifu hale peuple ya jimobilize. Pia wantu wa kolinda ambaye siku ya le 9 dala ule intil parwane. Zintongo zipangwa ata isuku ilo ambade siku ya vili intungia lazima nike tiba siye para uku message kinyo mena zontoza wako zilinda deja i journée ke sifanyiwa imana ntini kawasimana wantu wa mokroze imana ntini azalaka tayara uwe wantu wakati ntina azali kasi tayari uwe huwa wantu rangwalo harmwezi wantu mia nanga vida wangamiza auto azroho le 9 août ikede isuku ya umwambia mba inde tour yaho ulawe ujiremete harma imihoni ye peuple au ujangamize mano tutamba utawane na peuple. Occasion entre ela rate a décision ya Francomain. Il y amba kayajiza i gouvernement de libération. Zika clair zenye se wana rais wakati ahojiwa na majournalist ayenyesa itoma antiti yahe wakati zitongozini zafanyishiha nekamba wilo we mtu républicain ajambi amba Francomain watujana maelezo ya lazimu maelezo ya moja kayasika vahano rahar mwe kolera politique harma condition mordezo i gouvernement de libération kayazi ya mitola kayazi ya mahadisi na wantu lamba waandisa mahadisi wa harma mahadisi na wasijamba amba emission isi continue manara haka wasuli harma su objectif zao Francomain na makandida matsano autour wa shefu wa Ibrahim Ali Mzimba waengezo muda wa ikomba be ikomba kazia kula mtalo na aminifu ne gouvernement de libération neelewe amba ikomba kazia katimpa ke Komor ikehur tatimpa ke Komor ibuzde tatimpa ke Komor iregeze zi akorda fomboni iturnanti nrenzuani ijende muali vuantu wajo wa kenti baanda humaliza muali wa kenti wafikiane hali ya lazima ni maisha Komori endelee nsuikira mba Komoro welewa namna ikomba iniendao na maujiru yalo harnahari hahumali jansi invite kula force za kwelu ni juamba zisuana nielewa amba wa mipango ilionziani nielewa amba wantu pia waelewa amba zini batai dont wazi perde be la guerre continue nohambia wantu lodu wa mhensi azali vavo leo wala tu wantu wangina katili ya maji waelewe amba ziroho azalazi toa pia zao nezao movavo na oka wasina nzi yangina hujide duane harumo peuo katili wakati lo ambato marete mtuunu
rakafanya ajali nziro zangina na zangina. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.